Sagar huam chunga Kisima districta kumsom pali chung te meu mai kumsang khazakwa somsari panga atanga kumsang khazakwa somriat pako inkar khan mi tu ti shat lo chuan mi pasari lai mai rong taka thatin Kisima districta chengti po atiral chi hle mai ole tun chuma chuan tu ti shat lo tol thatu Wednesday strangler anti mai case maktak le run thak tak tun thlenga chui chhani talo chanchin in lo bi chang ve don ti ang kumsang khazakwa somsari panga khan tomiko yamazaki kumsom pahni mi junior high school kalai mek chu anu nen kitaga sagar huam chunga ancheng dona wandoi thak takin anu le apa hi kumthum malam khan lo in chen to in anu hian ani le in tor tho chhonan club ke antia na athok ve a harsataka khosa anina chungin tomikoi ero mihlim theitak ani thung an chen omte chuan anu chu ezon awanga boin zantlai tak thleng na atho ngai thin ma se afano chu adwa thole angai sakmai ba ka apmangai hle thu an soi chuti lai chuan tomikoi no hian anu tho chunga tomikoi ama chia alo thin chu alung alo len lo nan ti in tlaitin a school bang kara wa shwain an thona klapa chuan a shwai ve mai zela chutia klapa anlet le nu chuan anu na tho hlanin tomikoi chuan na thokte cholna ruma lekha alo zir thin ani tomikoi hi naupang taima le lekha thiam malam hun eng tak nei ni in anu nen hian anin kom nge hle ba ka an hlim dun thin hle a ama chawa om ngai mi lovin apa om ve to lo ti po ashiat mi lova ama iro chu ni pui chol alo thlen chuan dan pa nga in school chu khar anita a anula an tho tol na chuan nangin ni tin chuan afano chu a om pui theita se lo ma se tomikoi chuan homework an nga tho wang chuan in lo oma chunga homework lo ti mai te chu pui ati lem lo awangin ama chuan ina chuan alo omta a ama iro chu wandoi thak takin ama a ina om ve tana tanga ni ni na a chau chiat na chuan an chunga thla azar tatlat mai kumsang khazakwa somsari panga August ni somni pasari ni lai ni atomikoi no chu na thok torin tlai darli vela chuak le a chumi hlan chuan tomikoi chuan an chen om no pang chu infiam pui tur le lekha zir pui tur somin ina chuan an lo oma hlim takin a thianu nen chuan infiamin nuam an ti hle a zandar sari thleng in komin hemi nu hian a thianu chuan hosan le maya hetia a hosan nu hian a thianu chuan tomikoi chu adam laya a hmuhnu nan na ber ani don ti aring pa ho lo nge yang zanlai pel sheta tomikoi nu na thok chu ron ho in ati zia thindanin a fano thatle thatlo entur chuan a ruma chuan a valuta ma se tomikoi chu a khoma chuan alo om ho lo a room chung le anin chung zong zong a zon nu po chuan mutamia lo mai le a phei khok bun ring thin ero an luka chuan ala om reng si ba ka chutiang ang zan rei to a afanu me cheno pangsak zum ve tak chu a chwa chu aring si lo hlauna le mang an na ba ka makti na chuan aron manzui ngala hei aya mak thil dang la om le chu tv lo le in on ringin tomikoi ponfian chu a in bualdona a phel ni om tak chhuata the thlak ang mai chuan alo let bala hei ba ka hian amud na tur po chu in bual zo a mut ngal thei mai tura in pha in a in siam fil sa thlap si ma se an ina chuan luruk na tur hnu ma emo beilet na ang hnu ma pakhat ma hmu tur om lo bok nen tomikoi chu chuizui tur om lovin borua ka thamral mi ang mai chuan an ina tang chuan abo cheng ta hle mai atopa anu chuan ama chawa an then om le a chevel a zon hnu chuan police te chu a ko ta nge a ma se police te po chuan mission kutzia emo an hnu ma tur om shim an hmu lo ba ka an chen omte an zo chian hnu po in thuthar emo han chui zui tur engma an hmulo awang chuan ti nge na vak an shabik lawa hetia tomikoi bodan khis makta khi a intran dan ang chi aranga ti top ni in kumnga dang aral le ma zong chu a khis po khoi chet ani le talo ani ti chuan kumsang khazakwa somriat aron in her chhuaka a victim pahni na ni turin risko haya kuteke chu aron thur chhuak le ta ani hi kumsom pakomi ni in saga huam chunga town pakhat omachi cheng ani a chung ko lian ve pa ngai tak chung ko member paruk ni in u me chhia pakhat
naumi pale meichia anei boka zirna lama omachia junior high school atanga a graduate nowa hayogo hamchonga amaga saki tawna insonin heta hian nursing school a kalpa indamno ina athok zeta ma se march thla kumsang kha zakwa somsari pasaria ankhwa omachia thildang zerbel pa a na thok turin aletle ta zoka hetia aletle atanga kumkhat nu a hian linden cafe a thokin hemi nu reilote a hian osaka nadang thokin akal lia ma se kumsang kha zakwa somsari pakwa khan anu adam lo awanga ron let le in cafe a chuan a tho chun zom leta ani ti chuan nursing zir chuak ti taka anu chu angai to thiamin a enkol thiam em ema hetia anu enkol pa cafe a waitress na a thopa atang hian meichhia le mi pa thian tam tak siamin a thian te hian riskoi chu mi tai matak le mi zedu omle hlim om tak nei mi ani tho an soi nge nge a hetia cafe a thola hian hun harsa atona piangin riskoi hian an cafe phone mangin mi pa kum somni palimi abel pa ninge yarin chu abije thina tin mitai matak ni in a hna po ni khat po ala thul ei lawa ma se boina chu anei ve thomai abel pa ne na anin lei chin na anne chungchanga boina nga ve thin hle in chung a boina te chuan atilungai thin hle a heng a boina te hian arilu ati she omngang aniang tleirol te ani chungchuan tum hni lai anun na hi lak atum to nge nge amai ro chu heng a har sana te hi hne tuma voitam tak swalin abeya hetia mani nu na lak alo tum to na in a ngong te chu swalet ve fe ma se kum som hni atlin nia anuna la torin thutluk na asiam fele tarup mai cafe a an notebook da chuan thil ka ngai tu apyang hian khami chungchang chau kha ani thin ti ziakin an thian pakhate inena an thil pek tur an soi holai te chuan chutia ngai to na hun ka nei lo tuna hian karil ru aboi tak zat ani ti in a soi hiala heti la hian mi pakhat iuti chi a sha chuan an cafe chu aron tlo ngun hle a riskoi u mi chhia niana in ngai zongin an ching dun nge nge a chu mai ba ka arukin riskoi nen hian anin ngai zong nia soiti pu an ombok ti chuan april ni som pahni kumsang kha zakwa sumriat inri ni chuan riskoi chu dan pa ngai anglo takin ama in ina oma hemi ma ni som kalta khan apa chu ache swalawanga damdo ina da ni in anu in a en kola a u ero a thian ti ina riakin anaw po a classmate ina lekha zir pa riak turin akala a u naw pa po mundanga na atho awangin awm ngai meulo hetia riskoi ama chawa awm ni hian riskoi hian zandar som pakhat le achan be thleng cafe a chuan na thokin a hna atanga a ho nu chuan tuman an mole talo ani tomi koi khis ang deuh khan riskoi phekhoki an luka omin a khum te chu muthei mai tura siam vek ani a amut kordu em adum le war chial le abawa changa thlama sa loka asana leite chu ama baka abotel boka ama iro chu anin le a chhevela hian luna imo luruk tumna kuzze thlati chu motor pakhat ma omlavin belit na om ang nu ma po motor omlo mai baka thildang bo shiat omlo boka ani po boruaka thamral ang mai chuan abo vele ta mi amai ma se tomi koi khis anglo devin han chui zuina tor engemo shiat ani hlau thong riskoi hi abo ma kar ni liam ta khan tu imonen arukin anjin chhuak ani ti shiat ani a investigator te chuan aruka angai zong nen anjin chhuak ani an ringber ma se thil chu ngai thathlak lo zwal tur tam tak main aron in herle tlat mai abo atanga nili nuwa apa chuan lekha thon dongin he lekha line masaber ro chu an chung ko thilbik ani awangin le pho chho chuan an human rights dikna chanbo na sataka bo pil thei ani awangin wantlang ma pho chho ani lawa ama ero chu atlar ni na dang ero pho chho ani in chuta chuan ifanu hi aron le to don lo to ro ti alawin zia kwaw mai afanu abo wanga rilu ha taka omek riskoi patan chuan anadonin aron thon tu nun ron zia le swa zia po alang reng mai hele khathon hi kana orthography manga ziani in heta azia dan hi indo hnu kumsang ka zakwa samli paruk atang khan man ani to lawa ma se hele khathona hi chuan hiragana aya kana taka horop mangin
heng hun laya an man ngai lo aron mang ti na ani berani chu chutia riskoi botir lai vel chuan achung te chuan vona phone call dongin chu mi bo zon na tv program a khan tel suang cheu riskoi thala kha media te mu suang cheu ti te ani a heta aron vo to hi riskoi chung te chuan alano pan mel hle thu an soi nge amai ro chu heng phone call te hi police ten an chui zuem ti ero hriat ani lawa ma se he khisi rei takpo an la chui man lautia thil rap thak le maktak aron in mung chhole ta ani riskoi bawatanga thlani atlin or nu juni somni pali kumsang kha sakwa somriat laidar livela sanitation workers te chu suko elementary school zero shia omte chuan an chhaklam toilet pairak tur chuan an kawa drain chuak tura an toilet teng an han hon meu chuan thil rap thak tak an mutatlat mai toilet teng ka chuan sarwakin chhaklam ron hoizonga riskoi ruang ron lang lep chu an mutahlol maya thunei tu te kongngal fatin chulai mun chu mi puiwan tlang kal phalawa an siam hnuwa nu chui na chu an chat ta ngala amai ro chu arwang ero amai borvel atoi chhana sato ema wangin amela tang mai chuan tungi ani hria thei ani mai lawa ma se a hnuwa a ko zong pui velama a ko je atangin tungi ani an she thei ta hlo thong heta hian atak sapona ma chuan hliam hnu ma motor omlo ma se angong vela chuan duk mu ani a hei hian investigator te chu re hlum ani rin pe in Kerum University a mithiam de chuan abautir thlani liam ta athi ani to thu an soi nge riskoi lunga hian engma mu ani lo awangin mithiam de chuan mundanga tha ani hnuwa ekin tingka pai ani anjing bur mai boka hengba ka hian thunei tu te hian riskoi thil nei engma hmalo ma se tingka hian syringe riaule stockings an muwa tien chapal le nau pang phei ko khing po moni in hei ero case ne na inzom na ya ngai ani lo thong investigator te hian school staff le sanitation na thok te chu thu an zo chen hnuwa riskoi bawatanga ni kwana April ni somni pakhat khan he ting khe pairo ani to thu an chhawk ta a ma se heng hun lai hian chutiang thil engma motor a omlo awangin an pairo atanga hunla reiwak lo hnuwa riskoi ruang he pai ani an ringa hetia ruang mu ani ma kar ni vel liam ta khan school lam chuan ti fai na tlang nein heta hian school no pang me chen kha chuan toileta samsen hlom an mu thu an lo sei to a chu investigator te po in chu sam hlom chu mu in an test nuwa riskoi sam ani ti an chian le a hei hian investigator te chu riskoi ruang ek in tingka pai ani ma hian arwang chu atoi chetan to ani ti hria tirin chuta tang chuan April ni somni pakha ta tanga June ni somin kara athi atanga hun reiwak lawa mundanga tanga laka pai ani arin tir tabok ani hei mai ba ka hian reita khon to lo mi patui chen kor thak na roma thi sen hnu ma anzon man ro a anzon hnuwa thi sen hnu ma hmuni in investigator te chuan riskoi chu chulai hmuna tha ani thole ni pui alo hnai tak zela wangin in thak na room chu man ani le wat dona chuta rawang chu hmu ani hlo thon thil thuwa atha hnu reiwak lawa hnuk sonin ekin tingka hian apaita ani an ring boka ti chuan Juni somni pasari aron thlen chuan thildang aron thleng le ta investigator te chuan school le a chhevel uluk taka an en lai chuan chu school deputy head te char chuan ni pui alo thlen wat don awanga pool an hon wat don thole chumi tora an pool ek in teng pai an du awanga sanitation workers an ko thole na thok tu ten lunga tam em awanga pai fai a har tho an shil awang chuan chulai hmun po chu investigator te endik le nga lolo tora adu thu aron shila heta hian investigator te chuan ek in teng chen chu hongin an han en ta a chuta deputy head teacher soi ange mai chuan lungtam tak moni in chung lungkara chuan thildang po hmu tel ani a ma se enge ani che an la she theilo thong amai ro chu tlaidarli alo thlen chuan investigator te chuan electric man ro mangin teng chu lungron chhuana tur to ka zau chuan antikota a chuta chuan an thildang hmu chu engi ani an she theita hlo mai an hlo thon ruk angein tengka chuan ru ro hmu ani a chu ru ro chu ate in akor hak ngong chu aping le awar tial an nge a
chui zui ngai na an hriat lo khoi lawa an da tak reng tomi koi khis nen chuan a in mil ta hle a ti chuan thu nei tu te chuan tomi kei nu saga khopuya piam ta chu be pop watin ani po man mo takin alo kal ngala churu ro thom no hak le asam sei a mu vela chuan a tap ta ngal zoi zoi mai tomi koi nu chu alung chiat ema wang chuan tongpo tong tha theilawin police tena afanu ani le ni lo an zo na po chu alu bu ngau ngau chung chowa chang thein afanu abo tang hian kumnga lai aliam to kha ni a tin tomi koi ro ro po chu Kurum University azerchan ni in ataksa ero chu atoiral vek to awang chuan mithiam di chuan athi chan an thei mai lawa ma se athom no ha ka ahliam tor na nu ma alan lo awang le arua te chuan khi emo khem emo awm lo awangin atak sapon lama chuan hliam ator rin ani lo boka riskoi ruang nen an paina hmun ain an em awang hian mithiam di chuan an thi chan po ain an ring hle ani heti la hian tomi koi hi engtik lai vela thinge ani ti chu hriat theilo ma se thunei tu ten school staff te an kumna atang chuan arwang mu ani lok lo chan chu an ngai ruat roi theita a hei hi pool toilet pan na kong chu a chhawin a chheng chhe bereu em ema hei wang hian a pai fai tu tor motor chu olsam takin akal theilo boka chu mai ba ka akong sirvela nimsang tak tak atang chuan rul tur nei an lo tleng chok ve fowa hei wang hian no pangte chuan swimming class an nei ma le hnuwa toilet dang chu an hmang mai thina hetia man ani zen zen tak lawa chuan atingki po chu rei tak hon lawa omin tomi koi ruang po mu wat ani lo pha a rei tak mu lawa a om ta ka chuan chung lung hnoya chuan ru rowa an lo chan pha ta ani hetia mi che pahni an ina tanga tlailama bota te hian du lawa swalet na nu ma motor om lo ve ve in le district in anga om ve ve an ruang charna hmun in ang takin an han om ta a tunge hetiang puira thlak tak khoi tu hi ni ta ang ti chu mitin zo na chan theini si lo chu ani ome van doi thlak takin heng thil thlena tanga kum khat nu le ka poidang a thleng le tatlat mai jijiko ekigami kumsom ni pasari mi chu mi pathom no thuina company rimusuwa thokni in heng thil mai pe alama hian pasal nei lai ani ti bak a chanchin hi hriat ani lawa ti chuan October ni sari kumsang ka zakwa somret pakhat ni lai ni khan jijikoi chu tlaidaranga vela anna atanga bangin a holama abul vela supermarket a chuan a bazara heti hunla hi anna tho pui dangte ban hun tho ani awangin a tho pui tam tak te chuan a bazar lai hi an mu nge a ma se heng hi anni tin ti dan ani awangin tuma chuan an lo chik zui lem lawa a thil leine na chuakin in lampana a ho chu an in a thleng ta lo shim ani chutia in a thlen tak reng lawa chuan a pasal chuan zero ishi police chu bipop watin zon na chu an chan ta ngala hetila hian a thona rimuso company te po chuan atuka na a aron lan la owangin in lam an ron bipop nge a hetia an district hwam chunga chui chwa tak lo twal thina pahni lai om ta ka chuan thunei tu te po chuan a cheber a thlen an lo awangin an zong na samaya a district chunga cheng mi sang ba ka supermarket a thok tu te le a thopui te po chu thu an zot fia na sa hle a heta hian chana an du anga an hmu mai lo awanga an beidon leklek lai chuan jijikoi thopui pakhat chuan thunei tu te bengver zong tak thil aron soi ta hlau mai jijikoi bazar hun lai vel thau khan bazar ve in pona jijikoi chaw mi pa pakhat kumsum thum bor vel karsen uklam pangkhal hlim mel taka abiak tho chu a shilta a chu mai ba ka thil chin chha tlak tak pakhat ron soi chok le in jijikoi chu abo ma nilikal ta atanga engma soilawa na a aron kal to lo thole abo ma ni ni October ni nga le ni rok chonga athil ti engma hriat ani ta lo ti chu ani a tin a thona company chuan aron kal lo chan chu anudam lo enkol angai wang ani thu a shilni in an soya ma se anu ero chu adam lo holawa hei wang hian chuitana tor enge mo chu moto ma se an bo zui rei man lo hle thung ani ti chuan abo atanga kar ni liam cha cha October ni somni pakhat ni lai ni chuan arwang chu nakabaru miakia munro ka moni in arwang an mo na hi abon atanga kilometer somli vel hla ani a heta hian anna thona a thomno po chu lola haringin alanda na tang chuan rong taka electric sui manga re hlum ani a
he an re na shui po hi arwang bula chuan alo la om nge nge amai ro chu pong sol ero ani lo thung arwang hmu na hmun chu mipui paltlang theilawa siam wat ni in lu chho a har sa hlea a hmun hi mu ol sam lem lo tak ani bok me che pathum hmalam hun eng tak nei le poisoi lo tak tak chutia rong taka tha ani ta chuan mipui po atiral chi ta hle maya anjinga naupang omle pasal nei lai ba ka pakhat nula tleirol te thina awang chuan an district chunga mi chhia to pot an chuan a hlomna azwal viau nge yang le police chuan chutia an district chunga mi chetwal thina pathum lai han omta chu sheom an ti in koitina chuan duty te chu an han in da a ma se twal thatonia rin hlel emo mita ama hmutu emo thil thleng hmutu apianzia om angtal soi theitu le evidence thatok tak an nei lo awang chuan an tan chet a har hlia chutiang ani to na kalai chuan reivak lo hnu victim dang an ron omle tatlat mai he victim hi a chanchin hriat lember ani a kumsom pakhat mi che alani awangin a hming po hi tarlan ani lo kan thulak na pakhat chuan kumi ni siama ani thua soya hei po hi chian ani che lo na chuan kan hmang thodona kumi hi kitasi geasu Miyagi districta chengni in an chena in atanga kilometer thumli achan velhla kita sigai elementary school a polnga zirlai ani a February ni som pasari kumsang khazakwa somriat pahni ni lai ni khan adan pa ngai anga school kalin ani mandan po apa ngai hle a ma se hemichum a school kal hi achungti le a chhande chuan adam laya an hmunun na bertor ani ti an shebi khau lawang tlaidarli le achan ve lo thlen chuan a chhianu nen chuan anin lampanin an hodona ma se konglaka chuan anin thenshang le a vandoi thla takin hei hi komi an hmunun na ber chu anita a chutia in a thleng tamai lo chu achungte mang ang chuan an then om khowenga chuan zongin an hmulawa an beidon hnu dariat le mini somli borvela chuan thunei tu te an be popta a chizi koi thi na hmun le an omna hmun hi a in hnai ema wang chuan police te pon hlau thongin an zong tleiwar thaka an school le anin inkara chuan in sorbing zwalin kang thel tu te po he an zon a puitur hian an kautil nge nge ani atuk February ni som pariat chawma dar som pakhat vel chuan an zawaya an hlauber chu aron thleng dik le ta kitasi geya high school gymnasium hnunga serthlum china hmuna chuan komi ruang chu an hmuta hlul maya heta hian komi chuan abek sen chu lola akrengin abo khup zongin alo oma heta hian anril ruti natnan le hmu ti she omzwal turin akung chin hnuai lama a thomhno chu phel ro sak vek ani a chumai ba ka ngonga stocking lo invet bokin naupang kumsom pakhat mi lek anon po lamang ve tak tak man lo chu rong taka tha ani le taringot mai athi hun hi tlaidarli le achan ve vel nia rin ni in a thianu nen an kalshan hnu reilo te ya tha ani ngal ti na ni chu kumi hi pong swal ni bokin arwang an charna hi chizi koi ruang an hmun atanga kilometer ni le kahla an nge nge a investigator te chuan hetia chizi koi ruang le kumi ruang an charna ain hlatlo ema wang hian an case chuan in zomna ane nge in an ringa chunglai hmun le khochunga te chuan investigator te chu ron kal khomin enge motak an case kalpuina tor evidence chiang le thatok tak mo in be sein khochung mi puite chu zona an zona sa hle a hetianga district pakhat chunga me chetwal thina atamtak ema wang chuan twal thatu zon chawat chu atolin police te po an phur arit ngei mai chuti rwalin an hu chuina chu akalmong em thongsi amai ro chu vane thlak takin hunrei taknuwa thulom om andong ve ta hlau mai kumi boni khan mi pakhat rin hlel om tak mai chu karwara atlan kolvel mu ani a nu pakhatin national highway 32 a QP market bus stop a bus cha nai chuan mi pakhat karwar khalin arwala a hodu le du lo alo zota chunu soidan chuan chopa chu kumsom thuma tanga kumsomli in karvel mai sin lam mai tlang shem shit shot le narngul sang tak nei ni in asoya heta hian adu lo tho asoi hnu po chuan la som le ngar ngarin police te a ko tor tho asoi hnu a chaw akal santa ni in asoi boka hetia akal son pa hian aner khum nu nge nge ani ome ma se hetia akal son hnu po hian an hmu top na alni mai lo nu pakhat lo din na bus stop atanga kilometer nga ahla
mitoda elementary school bula chanudar ni borvel khan mi pakhat karwar khala adin reng tho an ron soile tatlat mai hepa hi pawalai lam ni in an soi vele boka an soi zel dana pheichuan school no pang pakhat chu a car seat ko pain ron thuro alotia annuwa no pang dang local le chu ping lady a hun laya lar tak thalak chu local la ping lady thalak ka hmong che ti in lo thlema annu loka chu no pang chu manin meche bathroom a chuan a hruai zuya chu meche no pang chu tap chunga ring taka a auta ka chuan atlan cheta ani hemi hnu tlaidar thum le mini som vela kitashi ge su junior high school bul serthlum chin na hmun komi rawang chhana hmun bula chuan he karwar khaltu mi pa hi an hmu thu soile in junior high school no pang pahni chu akara lutur chuan a thlem le ngor thu an soitil boka an hnu dar thum le achan ve vela elementary school no pang pathum akara lutur le athla ho tur thu a soilai hmule ni in hemi hnu tlaidar ri le achan ve hian nu pakhat chuan komi rawang an charn hmun bol loka chuan a hmule a heta a hmu hun hi kumi thi hun an chut ne na inzul hle nge in he karwar khaltu an hmu top na hi ani ta boka ti chuan mita hmu to sang te soidana tangin he akar khal hi Toyota Corolla emo Toyota Sprinter emo Daihatsu Corore ninge ya ngai ani a heng mita hmu tu ti atang bok hian an license plate number top lampali 6950 chu shethein car register ani na khopui po chu Fukuoka ani ti an shetheita a he mai ba ka hian ama chu kumsom thum atanga kumsom li in car mai sin lam ani thole korlum war le ke korpol a ha ti hria thei ani ta hlova ti chuan police te chuan mita hmutu ti soidana tang chuan a hmel ni thei tura rin lem chu pahni siamin February ni somni chuan chu lemzia chu saga chanchin bua an chhuata ani amai ro chu hetia a hmel ni thei tura rin lemzia an pho chhuata ka chuan a hlau ve deuh ta nge ni hun rei lo te a twal thatnal kha re tawang wangin bo report emo rawang chhar report po om talawa chutia are lai chuan police la chuan an lo ve ngat mai boka amai ro chu a license plate number top lam hri reng chung le a hmel ni om ang lemzia an nei ba ka a car a register na khopui an hre chung po chuan an chang chhuak zo da chuang lo thung ma se kumi case an chui ze la hian thilrin hel om tak case tang ne na in ang tak mu chhuak le in February ni som pariat kumi ruang an hmu hma dar karlikal ta khan kumi thian nai tak chung de chuan phone call an dong tlat mai chu phone call a chuan kumi anga in soya ron bia in a thianu omle omlo aron zota ma se ko lo la to chuan a thianu chu school akal dei to tholo shelin a soi zo rol chuan alo kol to chuan ngoi reng chuan ada zoi ta mak maya chutia kumi anga lemchanga a thianu te in avakol chuan investigator te chu a khol to hian he case he mi poisia tora latlang zar ni lo ma se shiat engimotak anei ti arin tir ta bur meya atuk loka postcard address kim chang omlo kitashi ge so school le healthcare center in ziak cho mu chok le in chu postcard a chuan thuthin thong tak alo in ziak ko maya chuta chuan khano pangkha shen be a atlan na tor phut ka toma ma se abyang chen ema wangin ka thatta ani ti alo in ziaka chuta postcard a thu in zia dan chu riskoi bolaya an le khadonen khan in angle in hei hian inzomna ane ani nge investigator te chu arin tir le ta hle maya ti chuan kumsang kha chakwa somriat pasari ron in her chuak chuan a topna alani lo cheuti aron hria tir le tatlat mai sumiko fujise i kumsomli pariat mi hunrei tak chhong loading to onsen ne na inzom Japanese restaurant a chen in atanga minute nga lik kala waitress na thokhi a oma sumikoi hian fa pahni ani nge a mase apasal chu lunglam natna awanga khombeta a oma wang chuan sumikoi hian na athokna sa hle a hetia rim taka na athopa hian an khopui chunga snack club te chu puile thin bokin jingkar takatanga zanrei thlangin na athok thin ani July ni riat kumsang kha zakwa somriat pasari ni lai ni chuan zandar ko vela anna atanga bangin
a thaw pui pakhat chu snack club a kalpui a chuan a sawma na a thawk rim bawk nen chawlhve amamo a in ti che kanyang chu chumi tum ero chuan na thawk tur ni lovin a thian ti ne na zai pa a ele in vel chu atum thunga chutia darkar khatvel an zai hnu chuan sumikoi chuan snack club chu chhuasanin restaurant te ve tak an thlen chuan a thaw pui chu thil ei pui a chuan a som le a ma se a thaw pui nu chuan an in lampana rel kal tur na hnung ber aron thlen chep to awanga a man mo si chuan alo hnial ta a hetia a thaw pui nu in a hnial ta ka chuan ikal lo chuan kakal lo mayang ti in chu restaurant bula dentist omna luka bula chuan anin chen sang ta a dan ngai te in sumikoi po chuan in a thleng taring reng lo mai zanlai alo thlen chuan a pasal le a fati mang ang chuan sumikoi thopui a thona restaurant ami le sumikoi o me chhia te chu a chin chang an hriat mel takin ti in an kol kwala ma se tu man a chanchin an hriat tak lawa chuan a pasal dam lo na tak mang ang chuan sumikoi thona restaurant le a chheivela te chuan alo om takin ti in zanrei po soilovin azong tangat ngat maya ma se a hmu tak mai lawa chuan ho in thu nei tu te chu a bipop zui ngala heta hian police po chuan a zon na chu thok ngalin a thopui le khochung mi puite chu an hmole hmulo an zot kwal hloma ma se a ma a kan lo sui to ang bak engma thu thar an hmu bel lo mai baka toma lo hmu emo a chanchin hrezui an om ta silawa borwa ka thamral ang mi a bole in a case po chu chui tana tur hriat le hmu ani tak silawa chuan alo dai zole ta ani sumikoi khan achung te choma akula taya na a tho thena wang hian police chuan ama thuwa tlanbo ani an ring theimi lawa tin achung te chuan nupui le nu an chan mai ni lovin an eibel an chan ta ani a pa berin anat na awanga na a tho tha thei silo awang chuan an tan chuan mal somna ni thar te hi an che a chanchang atam thin nge yang kumsang ka zakwa somriat pariat ron in her chuak le in victim dang an ron omle tatlat mai kiomi nakajima kumsom ngami chu apasali afanu pani na le afanu no pangber tenen siku kitaga a anchenga afanu upaber ero in kumkalta khan pasal nein fate po anei to a heiwang hian anjing a cheng velawa ama iro chu afanu upaber le kiomi pasal apate hi post office te takte an enkol na thokdonin hetia na a an boy chung hian kiomi chuan atunu chu alo om thina ti chuan kiomi hian chung ko enkol lai nei ma se ama a hriselin a harwang emema heiwang hian an then om khowenga volleyball club a po nu then khatinen a ho tu ni nge in club member te soidan chuan kiomi hi a engzonga thil thlir thiam mi tak ani ba ka anil om emema an khotlang po thei to ka achom dol na sa in puite chu nuama ti thin hle ni in an soi December ni sari ni lai ni zandar sari le mini somvel chuan kiomi chuan zanre ei khama volleyball khel turin kitagata sports center lampan tur chuan in chu a chhosana hetia a chuak lai hi a fanu milai a na thon atanga chol zoi tura ron ho chuan a hmu nge a chola hian kor ser thlumrong ha in achunga kortial a halia tin achung bera jacket pol dukle ke kor pol duk a habuka abeka chuan in turle membership fee kengin ati thindanin atar mit po avoa an ina tanga sports center in kar hi kilometer khat po tlinglo minute som kalvel le kania ma se an chena mun hi la thingtlang ve deu ani mai pi alama in a khat box inen a chwa hun lai tlailam anga phei chuan mi an wang zol hle a he mai ba ka an in le sports center in kara kong pakhat phei chu azimin thing atam ema tin he konga hian a khelpui thin pakhat nin in tokin an kaldun se boka ma se himini ero hi chuan a kalpui thin chuan volleyball training chu alo thultlat mai zandar som le mini somnga alori ka kyomi fanu milai lo ho chuan anu chu ina omlo ani ti sha in anu chuan practice wa komto party an bo saidan tur an rel tho alo soi to a ma se rontlai tur po ni se dar som le mini somnga chu atlai ve de ma ma sha in member dang te chu kolin awazot kwalta a hetia a kol kwal hian member dang te chuan kyomi chu chumitlai practice tora aron lan mi alo tho an lo soi tatlat mai le kyomi pasal na thok bang ron ho po chuan chanchin a hriat ve le chhuak le ngalin sports center konga chuan awazonga ma se engma hmu ero anei lo
zingdar ni alo rek chuan kiomi chungte chuan thunei tu te bepopin a chanchin chu an hrilta a ti chuan police chuan khovar ve le zon hna thok ngalin police officer tam tham tak le kang thel tu tinen a bona kong nia an rin ngei le abul hnaya tlanga ti chuan an zong kwal hloma heta hian engma an hmulo hnuwa ui sathiam manga zong le in an ui sathiam chuan an ina tanga minute nga kalvel thleng chu a chui zui hnuwa a top ta chat maya arim chui zui nge ina a hriat tak lawa chuan kara alut ani nge an ringta ani hemi hnu hian investigator te chuan a khomi te zona zotin mita hmutu pakhat chu an hmu a ma se a thu soi chu an hriat tum ang ani ta ho lo mai chu nu chuan kiomi chu police ui sathiam top chatna chin lai vela nu pakhat kumsomli atanga kumsom nga ningi tura rin nen anin bilai a hmu thu asoya hengba ka hian mita hmutu hian kara tanga hmu ani awangin a hmu chen che lo thu asoi boka ma se abiak no chu nute lampang ani thu asoi tel thung ti chuan investigator te chuan hei hian an hnu chuina a na sataka apui ringin cycle khaltu nutling chu an zong tarwai maya ma se atop thlengin henu hi tungi ani hriat thei ani talo amai ro chu maktak main kiomi bo hnu kar khatna vela an chung ko phone a chuan kiomi pasal chuan khol adunga he khol local lai hian police depo an ina an omlai ni in an lo ngai thlawe veka atira he phone call a hian enge an soi mi puima a tlangsar ani lo na in engtin tin emo aron pu chuak not mai kiomi pasalin call a lak chuan hello hei hi nakajima ani e ti in alo changa aron call to chuan inupui chu hmu ani ta ni mo ti in aron zota nakajima she thiam no chuan enga ti in alo chang let lia heta hian aron call to chuan yaki gomi lama answer tho aron soya ma se tungi ani a khongi anupui ruang chu a omtia an zole chuan a hmel shat ani tho chawa changin phone call chu a top le ta mak mai ron khol to pa chu pawalai lam kumsomli atanga kumsom nga inkar nia rin ni in saga le kansai tong thluk a man pola kiomi pasal tadawo nakajima chuan chuta o le tong dan chu a hriat to hnu a an thu asoya ma se tungi ani a hri chuak zo to lo thung hemi hnu ni engemuti chung chu nakajima ina le ana thona hmuna hian phone call ngoi vung an dong jing hle a ma se wandoi thla takin tungi ani a khoi tanga call chu ron kal nge ani chui chwa thei ani lo thung amai ro chu he phone call atang hian chui zui theina tur engemaw chen chu hriat thei ni in kan soi to angin khapa khan saga le kansai ben anti mai tong thluk aron hmang ani kha hei hian nakajima ti omna khwa a seilian ani lo po in an tong thluk hmang ve thei tur khopin hun engemaw chen chu alo om ve to ani ti atilang chiang hle a chu mai ba ka kiomi ruang an hmu na hmunia aron soi yaki gome chu hmun hming pa ngai ni lovin tlang pakhat pan na kong soina na a khomi te chawina an man thin hming ani a hei wang hian he thil thleng chung changa amo phurtu a hian an khomi ani rin hlel lo thei ani lawa amai ro chu case tang ang bokin evidence momal le chhoi zui na tur thatok tak awm lo wangin he case po hi adai zo le ta ani kumsang kha zakwa somret pakwa aron in her chwa le chuan victim pasari na aron om le ta tasio yeshuno kumsom thum pasari mi chu anu le pa le afa pa la no pang tak elementary school a police lai mek nen kitaga kata an cheng howa ma se a pasal nen kumsang kha zakwa somret pariat khan in thenin anu le pa tanen chuan an cheng hauta a victim pathom na chizi koi thona mi pathom no thui thin company rimusua chuan thokve in january ni somhne panga kumsang kha zakwa somret pakwa ni lai ni khan anna atangin daruka abanga aban hun cheng taka hriat thei ani chanpo hi an ban hun chin chhiana tura a chin chhia thlep wang ani ber dar sari vela chuan an chena in thlengin anna tho thom no po thlak lo chuan anu chu e rong a bol pui le ngala ma se dar sari le mini somhni vel chuan phone call dongin anin biak chong chu second somhni vel lek ani a anin biak lai hian khuya ngei omti zong chu atong pa ngai ni in abak zonga ero engemo thuzom tur an soi uluk taka angai thla ang mai hian ole ti vel bak asoi ve to lo heti la hian achung de chuan alo bi to chu shi phalawin tungi ani po an shilawa
ti chuan phone a mi a biak zo hnu chuan cho ein an cho in velte chu ati fai ngal zung sunga hetia ati fai zo hnu hian inbual po inbual to lovin makeup te in hnoin apon fen tharle akor chung war thar te chu a ha a be khai bokin a beka hian engi ada hriat ani lo thung hetia a in chei hnu hian a chuak tur chuan a thian pakhat kar ke a thep thole emauchia thla angai tho soin a fapa chuan kalve alo ngena ma se a phal lo tho soi hnu chuan chuakin a kar sen dai ha sumira mang chuan atlan zuita a hemi hnu hian dam chunga mu ani le talo ani chutia a chuan atanga ta sui aron hole tak lawa chuan a chung te chu mang angin thu nei tu te an be popta a police te chuan ta sui zon na chu tan ngalin January ni somni pasari zandar sari le mini somthom panga vel khan ta sui kar sen chu bowling ti na mun takio bola parking lot an chen in atanga kilometer thumahla mu anita a chulai mun vel chu an han en chiang ngala ma se alawin kalmai ba ka om na mun ahla dewa heta hian ta sui mu tur om lo ti mai lawa chuan thil dang lam deu engma mu tur om lo police chuan chulai muna cheng de chu zona zot kwal in mita mutu pakhat antong fule ta hlau mai mita mutu chu mechia office na thokni in chunu chuan ta sui chu karwara passenger seat a thut tho soin ta sui chuan chu kar chu alo nga tho soitel boka hetiang kar hi chunglai mun vela chuan mi za sumthum che in azon chu a harsal tuklo tura ngai ani a ma se engma mu chu ani ta chuanglo midang pahni te po in ta sui kar chu a boni dariat le achan bin kar vela bowling ti na mun parking lota park ani chu mu in a park na lai vel a soi po chu police ten an mu na nen a in zul hle heng an thil mu te hian kongrau ero asutam lo hle ani ta sui bo atanga ni ni na chuan mi zong zong hlo thon chu aron thling dik le tatlat mai January ni somni pasari kumsang kha zakwa somret pakwa khan kumsom nga pangami noriko hisa satole apasal chu engi mochul anti zo hnuwa not kita gata lama tlangkunga chuan an karin inlam an pana heti la hian zanda ruk arik nei to awang chuan kongte chu athim tan to hlea chutia ortus konglam pana an tlan le lai chuan norikoi chuan tonggo sho pangpar muin an buddhist biakina hlanatan achadon riawa ashata wang chuan an kar atangin lo tur chuan awa chhuaka ma se pangpar awan hai chuan ti luina a tanti sha takhian alawin tan then noi maya hetia pangpar awa en la hian apia dewa kongsira hnim lo ko deu bik chu muin awa bia chutia abi lai chuan thilwar de muin a hre chiang chak chuan hnim zinga chuan azuk chuk thlata a mitar thum velin awa nei ta tia chuan a thil en chu engi ani che a mu chiang theita chu a thil mu chu engdang ni lovin ta suo ye shuni ruang ani reng mai noriko chu a pasal bula chuan tlan le vatin kara tang chuan thunei tu te an bi pop ta ngala police chu ron thleng vatin ruang omna mun an zu en chan chuan ruang chu pakhat che alo om ho lo ta sui ruang atanga mitar khat vela hla chuan akum masa December thla bota kiomi ruang po lo le treng maya kiomi ruang chu akong chin chunglam chu a toina sa to ema ma se ama aninge ni ti an chiang tlat thung hei mai ba ka kiomi ruang omna atanga mitar khat hla chuan kum khatli achan vivel lai liam ta a boto sumi koi ro ro po lo le treng bokin chu mai pialama chung me cherwang pathum te thomno te chu ti lui ti hria takhian thingtang sang sanga chuan alo inbang thlia maya anrong poina mun panna nim ko bi kan ti te kha shepui manga ti kwak nia langin hetwal thatu hian chulai mun chu ami tha te ruang da khomnan a mang ti na ni chu meche pathum te ruang te chu lakson ni in autopsy ti ani a amai ro chu sumi koi chu ro rawa achan to awangin athi chan tak hria thei ani lo ani na po hi aha atangin an she thei chawa chuti rwalin kiomi le ta sui te chu re hlum ani ti an taksa atang chuan chiang taka mole hria thei ni in hei hi an thi chana ngai ani nge kiomi ruang chu mai le nor zonga moni in arwang an en che hnuwa a choi te chu ala pai choi lo ti mu chwa ani a heta tang hian volleyball practice tora a chwa hnu re lo te a tha ani ti hria thei ani bok abek akut korle amuza te chu arwang an charna bula chuan mu ani a ma se atarmit ero mu ani tamia lo thung ta sui ruang ero azang thazong moni in
akor chung var le pon fen de chu ala fenga a thi atang hian ni che alaralani ti a hria thei thung ta sui khe si a tharlam ber ani awangin bi chen deuh bera nei lo thei ani lawa an ina tanga a chho dona a thu soi a thian kar ke a thepa yamau chia thla ngai thu a soide chu thu dik nelavin a thian te an zo kwal po chuan a thian tu ti mai po in an kar ke a thep lo thu an soi veka hei mai baka ta sui hian emau chia chuan thian po anei lo shim shim ani ti chuan ta sui rang chu ala chiat bak lo shim shim awang chuan zerchian turin saga university a thon ani a autopsy an ti hnu hian ta sui puma hian a choi te po lo lo min a thi hun hi zanre a e tanga darkar khatnu vel lek ani anjinga tin akale ahnara hliam om atang te chuan re hlum ani la hian ahnar le hmui chu hubbe nia hriat ani bok sumi koile kiomi ruang chu a chhia to ema wangin DNA vel an taksa hmu thei ani lawa chuti rwalin ta sui ruanga ero awani thlak takin hmu ani hlau mai a thom hnuwa mi pachi lo kai te chu test ani hnuwa chu pa chu type O ani ti hmu ani a ma se he mi pachi hi abo mani chi a omto aloni le si awang chuan he case nen hian inzomna ane le nei lo an chiangam le talawa amai ro chu ta sui chungchanga thilmak le tak pakha chu arwang an charlai khan victim dang pahni te thomhno an bulvela hmu mai theya a omlain ani thomhno ero hi chu khochung mun sang sang in kar hlat tak taka hmu ani hlama tin abek uk chu arwang an charna atanga kilometer ni vel hla a zingdariat vel khan elementary school no pang pakhatin charin he abek char hun hi arwang hmu chu ani mani che ani nge a he school no pang hian ta sui bek a char chu api pe in api hian police kota a hlan chhong vele a ti chuan ta sui hian atlang puin abeka chuan case card helaya kan ATM card ang hi ani mai mel bank book stem le make up ak thina a thopui te soidan chuan ta sui hian abek chu anun na tluka hlu ani thole abul nai che ta ingtiklai po a ada thin tho soin tumkhat an khai sak chin po a ari hle thu an soya ma se abek char ani hian yan ni memo zi ana te takte health insurance card romol stem le an kar cha bi che ahmu ani thung a make up le chin na kat po chu arwang an chan atanga kilometer ni ahla national highway 32 a pharmacy kota charni in he akat po hi arwang hmu ani mani che a char ani a hemini vekhian police kota hlan ani bok tin ami mozi ana notlian zok le department store gift card po national highway 34 kitagata rail station bula charni le in heng athil nei te hi tol thatu chon mun sang sanga a thedar lui ani ti a share jengmaya he athil nei ate hian DNA emo fingerprint mu tumin hanbei via ma se engma mu ani lo thung hetianga tol thatu hria chwa theina torlam kok engma mu ani taklom lawa chuan heng case te hi ain jan angbuta rangin adai zui le ta ani ta sui khesi heng thil a thlen to berna ni in kumsom police hungin meche pasari chu rong taka tha anni a ma se atitu chui chu reng om si lo heng victim te chanchin tlang puile an thina kan soilai hian ngai thatu te ril rowa rin hel deutal te an lawem ni ti zona hi aron lu ve karinga heta hian rin hel chu an nge ya an rin hel te chungchang saitur hian case ma sa pahnia kumsang kha zakwa somsari panga a tomi koi bo na chungchang le kumsang kha zakwa somriata risk koi bo chungchanga khan le lok ila he case a innam hnuina ne nge ya rin lian tak hi ama pon kan lo sui lang zoi to a mi pakhat iu ti chi a hriat risk koi u bial pa le aruka risk koi ne na in nga zonga rin hlelakha ani a kumsang kha zakwa somriat pakhat march ni som pahni toilet tengka rang pahni chara tanga thlakwana khan kumsom ni pakomi iu chu factory a na thok anhek awanga man ni in amma atanga rin hlel lawni to ma se man ani no hian thuthar hria chwa ani awangin hei hian rin hlelna atizwal nge mai amma sabira chuan mi tlem tham tak zinga victim masa pahni tomi koile risko sheve ve to zinga mi ni in riskoi thona cafe a regular customer ani baka tomi koinu thona klapa hian akal zing hle boka tomi koi ngei po hi voitam tak chu abeto nge ani iu hi riskoi union anin ngai zong kan ti to kha
in nei pu an tum nge a ma se riskoi chung te hian he an du dan hi an pom lo ema wangin iwa chu an chunga athinarimin alung oi lo hle ani ome hetia riskoi chung te hian an du lo em chan po hi na nei lo ani ba ka ami zia chu tha an ti zong ani lawa hei mai ba ka riskoi le au angai zong kopnia an sha da wang chuan an du lo zol hle boka khatia riskoi bo nu lo khan iwa hi an local newspaper company akalin zong su alawati ani oma ma se annu loka amale ama acho in hnial kalin riskoi chu zong motorin khongai te chu awangin le anglom loma he athu soile riskoi pa in phone call adon tuma ami bo zonna tv program a tel lo tora vawna nen chuana in zul hle a hei hian riskoi khe sa rungot rin hlel atikai zol hle ani riskoi bo ma kumkal ta a tomikoi bo nu deu lokhan iu hian tomikoi nu thona klap chu ama aya tlo jing sotin saga khopoya ain son nuwa po iwatan hian hla in rem chang viawin langlo ma se tomikoi nu thona hian alo walang le fo ani ome tin riskoi bo nu loka iwa chu awmna anzo in saga khopoya bara zandar som pakhat thleng om thole atuk jingkara a ho che atho alo soya amai ro chu saga khopoya bara omlai ni in asoi hi riskoi bo hunnen in mil hlema se iwa hi adik ngeyem ti chu chian thei ani ta selo tu man awmna tak tak an shilo ti na chu ani tabir mai hei me ba ka hian iwa hi riskoi le tomikoi ruang chhar ani in school bula hian chengin he school a hian ano pan line alu to nge a hei wang hian school omdan vel chu a hrechiang viawang le riskoi le tomikoi thata an ruang thoro to po khan school kalphung le achung omdan chu a hria chian mel reu ani kha tin iwa hi rin hel tum lo via poni se thil theng palnia rin zo vek sen lo khopatamin alam hi akok lat maya hei chau hi alani lo cheu factory a na thok annek wanga man ani ma khan miswal rwal me chhia te soisa a rok thin tu zinga atil vi awangin man aloni to nge a heta man ani la hian risko chungchanga zona zoni in nam hnoina ani lo tho chu asoina sa hle a ma se riskoi chungte hne na an fanu alo le to lo tor thole tor tora ati na le khathon na manra angkha iwa ina hian hmuni in an handwriting po ain ang hle ani ome ti chuan heng thil song song awang hian riskoi chungten a u ne na anin nei an phallo awanga a thinrim chuan heng thil te hi phubalak nan ati ani theimayangem an ruang charna a hria chen mai ba ka lekha thon siam na manrwa handwriting in ang takle thildang tam tak chuan iwalam chu akok na samai se a amai ro chu police chuan ri hlel om hle ma se ama man theina turin evidence yang fek fok motor an nei mo se lo chu ba ka ruang charna mun ma a motor om lo mai pialama dna la motor om chong se lawa tin mithi te thil nei akol om motor om chong se lo te chu police tan chuan alu hai thlak du nge yang evidence fel fai tak om lo awang hian police chuan iwa an chuina chu an ti top alo ngai phata ani heti lai hian thil dang makle tak pakhat chu riskoi bo nu rei wak lawa khan police chuan meichhia tu ti hriat lo hnena tanga phone call dongin chunu chuan omuchia cheng thin ani thole pasal ani ta ka wanga takioa awm tak tho aron soya ma se engemo awanga achung de chena omachia ronnet le zoi ani thole ti pal thil thuwa mi pakhatin a then om meichhia riskoi kara apulut lai a hmu thu aron soidatlat mai amai ro chu anu zon nen anin kar a thatlo awanga a hming police a shil theilo thoron soile in a hming a soi ani chuan anu zon chuan achung te hnena alet le thosia in a thinrim a hlo thu aron soita a hei wang hian he khol hian police po evidence engemo an nei don ta nia ngai tirin ati phur hle a an khwa hi la thingtlang ve deuh tak ani kan ti to kha hei wang hian a hmun de chu an hre chiangin aron kol tu omna lai vel po hi khola tanga an chui hnuwa reileute a chuan an hre thei ta thwaya ma se police chuan an du ang chu an hmuta chuang lo aron kol tu chena in an va thlen chuan chunu chuan chutiang khol a siam pakhat ma a hriat lo tho alo soile tlat maya police po an shil hai hle nge a hnuwa chuan an vakal na no hian a pasal ne na chu kumnga kalta dei to ani thole a chena ina police aron kal thut awang chuan a shil hain
phone call engma asiam lo tho asoi hnu po a police sen an kalsan do lo tho te asoya voi thum lai voice analysis nei tir ni in hemi hnu hian police chuan an kalsan chau tho asoi boka heta hian police chuan a hria chhuah sham be seina nen aron call tu o an record te chu an han ngai thlak tira ma se engma a hri chhuak zo ho lo chunu soile zel dan chuan police call tu o chu a thu tak rualin a tim hle ni in asoi heta police kalna no hi phone call siam tu ani si lo chuan tunge ni ta angle twal thato in investigator te ati boy du awanga a tho puite ne na ron call nge ani anga nge misol thadu lavin an ron fiam kwalna atua po chu lawni ta se tun thlengin chui chho ani talawa rin hel thei tur ang po mu ani theilo he phone call a me chelo tongle kiomi bo ma a ompui an mu non ber me che cycle khalkha mi thu mon emo twal thatu thopui tu nget ani lo vek po in heng khe sungchang a hian shat engemotal ane chu mitlang pui rin dan ani ta a tin bowling club motor park na a mita moto pakhat po in rin hel tur dang ron chop chuak vele in akar da na bulche a chuan vanwar sanga phulip ang taka cheile akong ka dar thalang na save taka che chu adin tho asoya heta mita moto hian sanga angai nat ema wangin chungwan cheina sanga phulip ang che chu awan zia sha in khoya changa ani nge ti zo tor chuan awa pannaya ma se awa bi chan chuan tu ma an omlo thung he athil mu hi engi atang kai wakna kan lo ti mai theya ma se rin hel kai chuak to poimo tak ani ta si ta chui belpa kumsom ni paruk mi teru hi ko masui hian hetiang che che a chei van nein a che na mun hi victim pathum ta chui kumioi le sumikoi ruang mu na mun ne na in hlat lo tak ni in meter zale ti lek a che na le ruang chhar na mun inkar hi ani nge nge tin ta chui bo hian rin hel ma sakber ni ngalin thu zo chen torin police sen an la nge nge a ma se ni li lai khung be a zo na chitin reng zo ani hnuwa po evidence an nei thetak lo awang chuan police te chuan an kaltir le a rong pathum mu ani hnu lokhan a hna te chu bangin fukoka khopuya apem ta deya ma se hei hi atan topna alani haulo february ni thum kumsang kha chakwa somret pakwa khan rong pathum mu chho ani atanga kar khat nu loka national police agency npa te chuan chutia district khata twal thena omle evidence emo chuizui na tor engemotal mu ani lo cho ngai thiam theilavin section chief of investigation a hunlaina na na a anram chunga investigator thaber jinga mi chu engche ange thlengte reng ti hrichang tur chuan a hmuna chuan an thon thlata a he twal thina thlen na hmun azu thlen chuan an thil ti dan chu thatok lo ti em emin kumsom panga chung te me mai pui khoina rap thlak tak tak thlengin engma chui chwa om si lo chu saga police force tan chuan za ngoi ngui na tham ani thosoin hei hi ama mi mal ngai dan chau ni lovin npa te ngai dan ani ve che atho asoi chuak nge nge ani te chuan police officer tam tak te zinga a han chet ve no chuan mi tam tak lak lak lo tak tak mu in a kho chung mi puite ina police laka anrin nga der diep sia te chu mu in mak ati le a hei mai ba ka japan ram chung song song atiang em ema rin der de phi a omlo ati hial mai mi puite chuan police te chunga rin na nga atnekin langsar takin an dio so thung thina hemi pialama helai kho chung hi ala thingtlan pialama achenga te inkung kaina chu a nge tha in thesena inzom na nei po an omnola hetia anin kung kaina tha chuan police te anrin lo na chu midang kan kai tir zelin anin jantlang em ema hei hian an nu chuina chu na satakin ati mon pha ani ti in he detective hian angai ngit mi amai anin kum ngai hlom ema wang hian thu te chu thang chakin thu a than chakna na chuan thu bel emo pai chen om lo theilawa hei hian police te thu don chu arin tlak na ti hniamin en shan hlo luata khe sungchanga thu she tu mi engemaw za tong chuak ngam lo an om ngei ti detective hian aring borbok ani ti chuan khe chu kalzom puizel ni in evidence engemaw tak mo be seya zonna nei ani mek la hian teru hi ko chu dan phallo damdoi a khoi awanga man ni in ama hi aswal vere ubok nen kumsang kha zakwa somria chholai vel po khan voitam tak thil sang sang awangin man alawni to thina hetia man ani hian police chuan
teri huko le ama she tu te an khe sui chwa tak lo chung changa zon zo hun rem chang tak ni sha in police chuan an hna an chan le ta a kumsang kha zakwa somret pakwa khan ta sui le teri huko te hi in nga zong tanin in hmuna tur hmun an soya chuan ka shan ve ve a kalin anin mu fo thina hetia ka shan ve ve a an kala anin mu hnu hian teri huko kara chuang donin hotel lam an pan le thina he an omdon na thin hotel hi tasui botan na lai nen po in hnai hle in tasui hian teri huko ne na anin kar hi achung de laka zepin anaw mi chia che ashila tin tasui naw hian teri huko chu kita gata a re takron cheng ve to ma se osoka a piang le seilian ani thu a u tasui in ashil to thu asoya hei hian kiomi bolaya an phone call dona kansai le saga tong thluk ron mangkop kha ani mayorin lian tak investigator te chu apeta a ta soi naw hian teri huko chuan a u kha voitam tak avo to thu soi nge nge in abo ma lo khan ta soi chuan anaw hnin a chuan teri huko chu mu to lo mai adu thu soin hetia mu adu to vak lo na chan po hi an kong tlan na la ya accident rap thak tak a thlen to thu soi pa in teri huko hian tasui hi khama tlanliam pui atum wang aloni tasui bo ma thakhat chung po hian teri ko hian tasui chu na sataka kolin tasui hian abodon zana ain siam angdeu chi a in siam hian teri ko motor hian alo chok to thin nge nge a heng thuthar an sha te hi thil thleng palni theidin hmuna ding ve reng ani a ma se fin fiana fil fai a om si lo awang hian teri ko shen be nan chuan ala tok mai lawa ama iro chu police ten teri huko an shen be la hian ani chuan ta sui be kha apai bo ani thu ain puang ta a hei mai ba ka twal tha na nu nung pathum te chu ati ani thu ziakin ada boka ma se annu loka iro police ten an zia lui tir ni anga in soin a phale ta tlat mai ain puan hama sa support torin fit fiana an ni silo awang chuan ain phatle rol chuan chwa ani le lo thei lo ta ani kumsang kha zakwa somkobor aron thleng chawa heng twal thana kheise hian amalte te in statute of limitation anron thleng chhota statute of limitation hi case thui thei hun chung bituk na dani in case sang azirin a hun bituk hi arein atoi thina hun bituk a thlen chuan case chu chui zui thei lawa ti top ni in poi khoitu te kot po silfai ang mai aloni ta thina until ti awanga anmo phorna chu lakian ani ta thin ti na ani deu ber mai chu Japan Rambi ka hian twal tha case statute of limitation hi kumsom panga ni thinin kumsom ni panga a son ani le hnuwa me ni som ni pakhat kumsang ni som khan twal tha case bi ka statute of limitation hi paibo ani le a heng statute of limitation hian thitura achung thu kotin arel te ero a huam tel velo ani ti soitil le sham te ang hetia chui chhwalawa an case stop ta mai chu atwar tu chungte tan chuan aril runa thlak viau nge yangle ma se police chuan beidon san mai an latum lo kheisa lanung ang te chu chui zel thovin teru hi ko po chu olsam taka tal chhuatir an latum mai lawa kumsang ni pahnia mi ina alu ru ka wanga man ani le lai hian case lanung om chhon pathuma amo phurtu anga rin hlelna chu ron thothar le in police chuan zona an zot le ta a mi puite le thunei tu te hne na tangin tu emotal mantora norna anabok nen anrin helian ber teri huko chu adi na te sin ta sui pon fena an mu blood type nen chuan alo in mil che maile khatia ta sui bozana a omna fin fia saktu anei lo ba ka ama a ziaka in puana alo da to te chu police chuan mangtangka in July ni sari kumsang ni pani sumikoi khesin statute of limitation a thlen ma dar kar rokla om changchanga chuan police chuan an man ta hlawa ti chuan achung thu chu October ni somni pasari kumsang ni pani chuan ko ta ngai to tan ni in prosecutor te chuan kumsang kha zakwa somriat bor vela a in pona zia chu fin fiana dang om hek lo le chu changcho in teri huko an chuta ziaka in pona chu ti luina a ziak ani tho soima se hei bak fin fiana thadang anei tla silo he in pona mang hian thitura achung thu rel chu prosecutor te chuan an phuta ma se he an fin fiana nei chhun hi ko chuan hnolin April ni som kumsang ni panga khan ko chuan teri huko hi thiam a chantir ta ani
amai ro chu teri hu ko chu ko tin thiam chantir ma se investigator te chuan thil ti swal tu ani an rin tlat awangin an la beidon san mai du lawa kumsang ni pasari khan fin fiana thar an nei hnuwa ko ta an hruai le tange nge a heta hian a DNA chu investigator te chuan test le in ta sui taksa a an charnian alo in mil le che amai ma se a DNA hi mi za a ain ang nei mi pahni tal anom thei awangin hei hi fin fiana thatok atling lo ti in ko chuan a hnol sak le ta a ti chuan April ni hni kumsang ni pasari khan Fukuoka Supreme Court chuan ngei to thatle tura investigator te dilna chu atop na tan hnol sakin he case an thlau thlak to tur tho an puang ta a hei wang hian teru hi ko chu thiam a chantir le ta ani hetianga thil thleng te noi awang le teru hi ko an man theilo awang hian hu chui tu te chuan dem an hlo hle a Saga District Court chuan teru hi ko chu awain million nga le ian noi somriat lai chu a hming chiat man le thiam lo chantir ani lo la ya nizali somruk pali lai tan ina a omman a pe nge nge heta hian Japan dan hian tu po ni se thiam an chan chuan custody an omman hi ni khazela ian sing khat sang ni zanga a pe thin ani police le investigator te chuan an case suidan chungchanga le teri hu ko chungchanga chuan dem an tok na sem ema case te po chuan statute of limitation chu an ron thleng kim vek tangi nge a tuna hian tol thatu dik tak chu ron in pong po ni se mo phorna lak tir chu thil thei ani to lo ti na ani berani chu police hian an hna hi an thok thatok kan ti em heng tol thana pasari te hian in an na tam tak nei in riskoi ti lo zong chu ni lai nia bovek an ni ba ka stocking emo shui manga re hlum vek an ni boka hei ba ka hian mi chia vek ni in a thenin pong swal an tok boka hei wang hian he kheisa mo phordu ria chwa zo tak lo hi Wednesday strangler ti ani tarenga ma se an rong poi bodan hi ain anglo thung em ema heta hian mi pakhat thil ti ni chung se in pakhat aya tam thil ti anga lantir tumin heti hian ruang ti chu asong bol kolvel nge ni anga mi pakhat aya tam thil ti shim shim niang ti chu ton thlengin an hre chuak thei talo ani